tinapalabas. At dalimabas at tulisan itinagsardangan da Benito apasat ti kabakiran apag palabasan da iti rabi. Itamatan tinangrugyan nila kay Uset anagistorya. Nalagit ti lakay ti adu naglabasan na idi panawan ti gubat ti pagilian. Nalagip na ti may papan iti grupo amaw awagan iti hukbalahap. Ag grupo dagiti kumong kontra iti gobyerno iti agleplepasan ti may kadwa agubat iti sangalubungan. Nagdurudurod ni Benito ket kinunana amay sangarod ni Don Esteban kadagiti politigang ganat amangad adipen kadagiti Pilipino. Napaisem nila kay Josep tamuna ti kinapudno. Kabayatan na napan ni Doña Agusta iti Villa Gabriel. Amuna talaga amasikugen ni Lolita ket nagsarsaritaan da kini Pedrita ti mabalin a mapasamak inton sumangpet ni Don Esteban. Iti sabali a pagilian nasarakan ni Don Esteban dagiti mapa akayat na makita. Nalaus ti ragsak na gaputa si babaligi iti panagawid na. Itagagayem denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uno con Sangre! No, sana ka, Agriro. May sa asalang day di na imula iti rabaw tinaikali a kinabaknang. Wan, litang saban dati na kaikalian dagiti balitok. Ha? Dumsa agak. Oops, Nasamak ka. Kitak day taapon ti salang. Amangan mo isulay ka day di na imula. Medyo naturod kayang tipon day taa. Kastangatan ti kadakkan day di na imula. Day ito ingatan. Por Diyos, anay ko. Kasya nag-apo. Naunag nga abot na ito'y nakatinagak. Kasano ang makitak na ito'y ngabot? Nakumutan itinapos ko aroot kan Runo. Anay, nasakit isikat ko. Ay, nabluak sa amutan. Luciano! Rayatan na! Ay, uray lagal lang ugan tipukaw ko. Mga no, sada ko na mangag. Nakadayudan sa nitios to. Luciano! Rayatan na! Magbinito! Ako niya adyak pag makita na po Josep. Ito'y paagit kita agit ilikodan tayo. Awan mo ta sa masaralan. Ne, apay ngay? Ho! Amang ano, di na tayo masurutan. Sika, ano sublihan? Subyek! Amang, agbati kayo kinimang Benito dito. Subyek na po Josep. Awanin. Talaga saan ko ang makalay at daytoy. Naparot aminan dagiti. Nauy-uy aroot. Pinadas ko apagkaptan ako malayat. Awanan ti nabati amagaw at ko apagkaptan. Noong makalayat ko tingarab ti abot. Ay, Luciano! Arayatan da! Nakabatyan niya na po Josep. Awan mo't makita ko. Dahil ti kabalyo na. Iso dahi tatay kabalyo na. Ayan nga na po Josep. Agar arab mo't dahi ta kabalyo dita. Napanan na nga ta. Iso diyang pukpuk ka. Yung pagtatawdan na.
Kasi nagkadayo. Hey! Hey! Agsawarak dito eh. Kita ito agdadas-das na. Tayo ti surutag. Hey! Hey! Apong usip! Apong! Sa dino tayan nyo! Awan mo't sumungbat. Pagkawak mo na. Apong! Sa dino tayan nyo! Asus! Ura na mabak na kita ayot dito eh. Oh! Oh! Apong usip! Ayan nyo! Oh, Diyos! Adda kayo dito, abot-abong! Ay, iyak makita na ito na abot. Isuan na kinaga. Ay, ako. Di kayo magkakalayat! Tayak pa'y kumaan nakakalayat mo na pagkaputa. Ah, Maniparoy kay titalay. Hanggang sa tali iti silita ti kabalyo nagsakaya. una pong! Adda tali! Uray ti silyeta tinagsakaya kagabalyo, kat adda tali! Mabit lang! Kay pauwi-uyan kayo ti tali pagkaptan nyo nga muli, apong! Ay, Ah, ay. Kapot Diyos. Agyaman na. Unak na kanibusan ako. Hey. imbag na nagkauli kayo na, apong! Ay na. Ganda ni pati siya, kat matlagitayan! Ay na. Nagdagsin kayo mo't gaya, apong! Delikado talaga dito kabakiran. No, di mo kabisado ti pagpagnaam. Anya nga minti naramid yun dito, apong! Ay, ako Ay, Luciano. Ibagak na ito ka. Anong lumabalin, di mo ibagbagay ti sa bali. Anya day ta? Ubing kapay. Mairanod ka iti da ito, no bilang. Mairanod ti buklim to a pamilyam. Nung nibinito, boy-bayamon da nga tao. Tinapatag kat sika. Anya nga min day ta, apong! No sa anak nga agrero. Dito iti nakaikalyan, iti balitok. Anya? Uy, adda balitok ngayon kali di dagiti nagkauna nga tao dito eh. May sak pa di paspasurot. Ubingak pa idi. Iso ajak masiguradon ti lugar. Apong? Iso ti laglagi pak itay. Patapok nga iti sirok day tasalang tinakaikalyan nagidian nakakahon a balitok. Nagsayaten no datayo ti makasara, apong! Isungaro na nalagip ko itay. Ngam, anyat pagilasiyan nyo. Ape ako naya dita. Ajak masigurado. Ngam may sa apatubo asalang ti inmula idi dagiti nangikali ti kahun. Inmula da iti raboti ginaburan da kinabaknang. Anya? Uwin, kat amangan no isuday tanday di na imula apatubo asalang. Kasta? Agkat nakatinagan nyo nga abot nga, apong. Amangan no, dito yung mat. Kat adan nakaala sa bali. Ha? Anya tiga po na nga daabot dito yung nga, apong. Amangan no, adamot yung nakaunaan ng kali. Nagsasaon ni Luciano manikod itay. Ang panunutan ng tatayong bugak. Hey! Hiya! Hiya! Sa dino ti bang bingayan tayo ti kami dagitin ano kantayo? Hey! Adala kidi yawid mi kadaloksiano asi di ami mayaton. Yawid mo ka amin na iti bilya, bilito. Abay na! Itapang ijayan. Manaman ang tunay sinyon Esteban. Tatlo makalaman mo't iti karne ti ugsakan alingo. Sige, kaya ti bakal mo. Hey, dumagat tayo di pulo. Tagsasalita tayo pa eh. Sa kagteros iti bilya. Ya! Hey, bininak to na imbag ni Luciano. Dilumbag ang maamyan ni biniko ti imbagakan ko na. Awan, agum day ta atao. Iso di may ibagay ken ko na day jay ang maamuan na.
Addan ni Benito. Ay, imbag tayong sangkit na nagradagit inukob na akabalyo. Benito! Imbag tayong sublim mo't ladagit akabalyo. Ay, darasam kit day. Alam day to by own. Anya tilinaon day ta. Ay, nadagsen. Oh, nawada ma. Nay. Ang mga numay batam. Ay, por Diyos. Jaksa ka ba ulan? Sikan ti mga wet. Oh, nay alo po yung munaya. Hey. Ado to yung sangpet ko akarne. Karne ti ugsaken alingo an ano pan may. Kasta ka di? Ay, nagsaya atin, Benito. Ala, tulungan nak. Itapa tayo ti daduma. Tasang putanto ni Senyor Esteban. Awan ganas ko amangan, manang. Naimas ti pinanglutok iti insangpet ni Benito a karni ti alingo. Uray ka ti kaimas na. Tawan na talaga ti ganas ko amangan. Kasano daytan? Kumutong ka ah. Anyan tupay ti itsuram, inton sumangpot ni senyor no kasta. Uray an-anwag. Talaga nga awan ganas ko amangan. Gagangay mo't kit di iti aginaw ti kasta. Agulaw kan agkakapsutag. Imbagam kumaday ta idiin may ni mamang mo. Jak kaya ta mariribukan ni mamang. Iso atsak imbaga. Di anya kamot tan, senyorita. Sige. Panawan nak dito kwarto. Kayat ko ti maturog. Mangan ka kuma. Ipaanaw mo dayta ko, nak. Saan ka mangan? Apay ayadi ka makauawat. Saan amangan ko nakmat? Irwar mo daytan at araon. Sige. Sikati makaam mo. Saan asikati mabisinan? Di bayam? Sikamat. Daytan tula bagim ti ammom apampanunutan. Anya nga rin ti mabalin mo, no di na kaya timangan. Narigat mo't ano pilitam, kat isalsal mo itingiwat na dahil tain na po, ikan naangar akarne. Ay, ala, di ka nagungat. Til mo naman pa dayta insubom sa akan tuag sao. Kababa inti kasta mairwam mo ah. Nakapapal ka kit din. Uray ka lang pugpugson. Apay ay, apakasikuran na. May masak na rin timangan. Nakamikmiki ka ngamin, iso akasta ka. Ala, huston. Nakaado ka manin. Mangan kamitan. Di ka sumanaw. Makadadaal ka itigana sa mangan. Apong, jay ibagbagayo a kinabaknang. Agpaiso ka di talaga? Di ka di mamate. Mamati akmat kit di. Ay, matlagayam. Apong, amo ka din ni Don Esteban? Ay, naibagakan ko na. Kadya ti atapak agapuna. Isuan na gawin iji Espanya. Ha? Napukaw ti mapangada kanyak. Nung imbagak na igamda di amana ti original akopya. No kasta, iso ti ginagara na, apong? Iwan nga ta. Iso nga urayan taas sumangkwet. Umay tulakit di ditoy. Awan lat nam namay ko nga ibingayan na tatay jabak nang. Numasarakan tayo ti kinabak nang, apong? Di mo ibagbaga ti kasta. Addan tulat ta siguro ah. Siyempre, datayo ti makatulong iti panang birok na. Numan tayo, mabiro ka na ya. Uray pa'y mabiro ka na ti eksakto. Nakaikalayan na. Kasapulan nanto ti agkali. Makali na ya ti kunam. Unmat kit di, apong? Iso nga sagana ka. Luciano. Si kanto ti kumindak akadwana. Si kanto ti kadwami ta sigurado asyak tumot la ti paturayan na agsapol iti tao. Sige, apong. Ibagayon tulat tangarod. Idita. Senyor, simangpet ka din ni Senyor Esteban? Dandanin. Maudi na lawas ang tibulan ti masungat.
Kinunana, idi ang makabulan na laijay. Sumangpet ko man. Ay, wan gayam, senyor. Damag ko ang masikog ni bakit na. Uwan ka no. At damang ibagbagang amangan no saan ani Senyor Esteban ti ama jay sikog na. Dahita ti ditay amo. Mangmangag kumat dahita nasao, kadag iti chismosa, iti pueblo. Kababain pa'y. No apay na sana mapukaw dagita na chismosa. Umanay la na pagsasaritaan dadagiti saan na napinta sa maaramid iti padada na tao. Kasta ti nakaugalyanda, senyor. Kas kanyak. Nagbalinak mat apag sasaritaan dagiti awan maaramidan dadita. Ngam, apay ko mo. Idita. Basta sa anak nga aramid iti dakas. Namin sanak laan na ilawan. Ikagkagumaakon nga ilintag tinagkamalyak. Saan ton ang maulit pa'y? Nasaya at nukasta. Muy bien, Idita. Ngam, ni Senyorita Lolita ti pakadalagak, senyor. Maasyanak kan ko, na? Kasanon no saan ani Senyor Esteban ti ama. Ay sus, delikado at talaga. No agkunta ni amigo Esteban, sigurado na maawatan na. Maawat ni iso na isumat lang ti ama Jessica ti asawa na. Nungay kumaro ti kinaseloso na. Dahil ta tinakabutbutang. Ay, kaasin to ni Senyorita no maaramid ti kasta. Ah, inak man pasyaran. Nakapsot ka una yun. Inakayaban ni mamang mo. Ta iso ti kadwa ta amapan ijay pueblo. Ipa-check up da ka. Sige. Makaamukan man. Rita, kada sa ngayon ni Senyorita, lokatampiri daw. Asino? Di Idita at taga-ile. Ay, adda ni Idita. Iso ti kadwa ta. Mabit lang! Umayakon! Ala, madinti itsura naman ng Pedrita. Masapul ang maipanin iti doktor. Uwan nga rod. Benito! Umaykan! Sakruyam ni Senyorita, ta inugan mon iti jeep. Ipantayon, ije dispensary. Anya ti mariknam, Senyorita. Di mo't agsaon man ng Pedrita. Bayam, di mo kasasao. Ang mga nuad adda nga agulaw. Ay na, una yan. Iparpardas mo pa iti agpataray, Benito. Dandanita yun ije pueblo. Saan samot ang makasaon ni Senyorita? Ala, Senyorita, anya ti mariknam. Senyorita. Apay ngay adimot agasugan. Senyorita, agsao ka. Naglusyawan. Senyorita, agsao ka. Benito, pagdasampay. Ay, Diyos ko. Delikado ti kasasaad na. Partakang pa'y ti agpataray, Benito. Delikado ni Senyorita. Anya ti mapasamak kinilulita. Gagayem, di uliwayan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon El Uro con Sangre!